Ibe ting chua ilung tapen mene na mai kapai ke zik cricket ba mai go Marasam news kede reinsa Zeme kona salya gara dele China kede ge rarit kchibe ropet raije China kede pa bam kacham bege kes mrumnge petse ntemna na ning reze lale aipo rarit kchibe ropet pezize Nobel Langya henipa varas lezai apo rarit kchibe ropet relang beting pe na mi kembia ge bam behram Sangdong province na Henan province northeastern provinces of Sangdong and Henan skene apo hararit officially te setting kum chang na za krute set kum ge ropet relang ridele zai teti betini ka kedu Langya henipa varas apo hararit kchibe China ke dege officially te ze mina hangim reming yota ge ngoperai leize sale Marasam pogamene saza apo kchibe hararit Langya henipa varas ropet peze nami kembia eastern China ge razabam peta gene throat swab sample mikuria ge reki gumrone kiri gutse ngorana rame be sample pigada begene chipe leize sale zai apo hararit kchibe Langya henipa varas kchibe ropet peze luta tebe korame taigene pe leizai ai mera mene patnegene ropet takse mipum lei sangdi be zai ngura pet pe kang khebe mate nei sangnei makpe nai hs mipum ge tebe bam fuibe zai zimna hangsa mene mipum ge zai pangchi makse pului plungge pakta dize minche na mingke shedi bena patnele pe leize sale Zai chunaria changbege apo hararit kchibe ropet pe Nobel Langya henipa varas kene midu chaibe gari leize sale Janata Dal United JDU party gu body pe Nitish Kumar du jinai ka pai ke zikru summa ge Bihar gu chief minister lote set pe hange Raj Bhawan Patna ge Bihar gu governor Laksai bene te se tu gai dele sige Rashtriya Janata Dal RJD gu body pe Thiwasif Yadev tu Bihar gu deputy chief minister tabam hange Bihar gu governor ne Raj Bhawan Patna gne te se tu gai dele anui hai mrane chigai ra ile Janata Dal United JDU gu pepe Nitish Kumar ne danai ka pai ke jis kui damai ge pugu party Janata Dal United JDU ne Bharatiya Janata Party na rolu ze sokri pungjabambe sonu dele za sagalu bchange mahaga bandan opposition parties kacham be sana puina kette ze Bihar ge sokri kchibe pungwang lai ra te gai dele National Health Mission Assam Marasam pogai ze Japanese encephalitis naikum tingkum chang na jang ka kana gram keu gena namai ka pai keu ria ka change Japanese encephalitis tingi puina inki bene prik puida gane pe hararit pezine felvi virus ne pungratet pegne Assam ke dege mina reacts rok cha chang de le je sale Japanese encephalitis se mingkwak me Japanese encephalitis virus ne prik puina pungratet pe hararit lobe ke le aize ka bakdung ra matai gene anui zemina tai ge tingi puina inki begene sukloze pungratet pe ko le je sale sai Japanese encephalitis tingi puina inki begene robe ka harube na ka kahaibe high fever me peira to be headache bam serak bam be irritation zai ki ke sia sita dibe loss of consciousness airameze Japanese encephalitis ku symptom patne de le je sale hanai kum tingkum chang na jang kai kana kum ge Indian sokri gu spai hange boro ge mina ka chibido lugut pe eknipat scheme gu army recruitment hange Nagaland ke dei gu lui bome mina changmingyosi mene eknivir army recruitment rally hange heziro gai la le je sale zai Nagaland ke dei gu lui bome mina changmingyosi mene eknivir army recruitment je Bagat stadium Ranga Parhar military station Dimapur district ke hechit ke je snagne hechit ke je ka ku chumchang be bamgu le je sale Aiza Ranga Parhar military station army recruiting officer Colonel Rajesh ne jinai pai ke zikru sumai ge coordination meeting stakeholder department ramadu Dimapur district ke eknivir army recruitment bamra deuge Dimapur deputy commissioner office ke Dimapur additional deputy commissioner nuize samah bin samgai dele Colonel Rajesh ne Dimapur district administration du rangaize apo eknipat recruitment hange halui bomara map nui bam deuze bam ramadu pungruibe transportation nai bam rebam accommodation rahega rangai dele Colonel Rajesh ne saza apo eknivir army recruitment rally hange candidate ramene punigule siramete wangrajai kilometers 1.6 paktet kulei jaine physical measurement physical fitness test na medical test army ne ta jugai be Nagaland ke dege hechit ke jis nagne hechit ke jeng ka chumchang be bamgulei je sale jai choguma apo eknivir army recruitment rally ge kaklang pe mene common entrance exam bai ke je stroke tingkum chang na jang ka no ge kai gulei jai apo common entrance exam result October ke loide jai sandu per kai gulei jai na
apo common entrance exam ge result pe mene dui ke ting kum chang na jang kai knol ge training center ram ge langai gu leise sale Justice Uday Umesh Lali Chuna India Kade Go Samramba Ki Hulang Dilang Mage Samramba Tatu Zabampe Senior Most Judge of the Supreme Court of India Do Wangrai Rabe Chief Justice of India India Kade Go Samramba Ki Hulang Dilang Mage Pepeito Rapu Hange Peugai Justice Uday Umesh Lali Tu Songai Dele Aize India Kade Go President Srimati Draupadi Mumu Ne Zinai Pai Ke Zekro Sumai Uday Umesh Lali Tu Wangrai Rabe Chief Justice of India Hange Songai is a Pugai delay. Marasam Pogamene Saza Justice Uday Umesh Lalit ne Kapai Ke Zeng Kaisna Kamaige Loa Daiskui Chief Justice of India India Kade Go Samrambaki Hulang Dilang Bage Pepe to Betabam to Chugo delay Zai Justice Uday Umesh Lalit ne Hekuzi Kanasuna Ibizet Chief Justice of India Go Tabamge Tatu guys Wang Rebe Kuru Gezit said Tinkum Sang Raza Kakanakumge Pataping Yugene Tenso Regulay Sale Zai Chuna Chief Justice of India Tezabampe Justice NV Ramanane Kapai Ke Zenkai Stroke Rimaige Pataping Yuguneton Soga with the laser sale. District Elementary Education Officer Kamrut Metropolitan Danai Kapai Ke Squid Damaige Lesikigu Rezete Merame School Authorities Taga Pechi guys Government Nai Private Gulesiki Lane Kamrut Metropolitan District Bambe Lesiki Rame Morning Assemblies Lesiki Lung Biagana Bamba Laser Sam Hepet Kaidale Kamrut Metropolitan Good District Elementary Education Officer na pelam rang chi chekai se Guwahati namdige na kakke peter halumbe coaching hijene morning assemblies lesiki halung biagene bamra de leise sale aipo sampechi ga bezete tibetani ka kapai ke zesro kamaige private city school gu lesina me class 4 ge kebepe peter lumbe heat stroke zene nroja chalo bachangene apo sorkrine samhe pet kai dele sampechi ga be dima haso district haflong tongge lungzba me anuizima hange anui hange mobile phone makzai computers ku manet leine hatsai rahange marozo beki bezine mini e hubs huang le daimene lepet kai zala muile anui zeme haflong tong dima haso district ke lungzba meleine ne mini e hubs marozo beki me zuwang ze pegai lo zai ngya ze luile lo pemile ze humak zangola buile mini e hubs anui zeme gu marozo beki bamze opposite of bagetar octosten haflong market age lamuile ze pechi ga dele hai menaze to dele ai gena na mai gu marasam news ka loi ga dele pegai sang kingani mele indu to dele